turagukengurukiye cyane mukama kuko turi bazima ku bwawe ni wowe uduteye iteka ukatubwira ukatuzana kuri iki gicaniro cyo muri mu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda. Turagushimiye cyane nyagora ku ngoma ubuzima uduhaye ntidushobora kubufata minenegwe. Iyi ni ingabire idasanzwe aka ni akaryo keza uduhaye ko kwisubirako kwisuzuma tukagusengera mu kuri no mu mutima nawe ukatuhezagirisha ububasha bwawe. Uyu ni umunsi ugira gatatu imbere yawe tugusenga tugusaba ngo uduhe amahirwe yo kwitandukanya n'icitwa inabi cyose tukihuza n'ineza. ikomoka iwawe dawe wacu Yesu byagiye mu ijuru kunda tugusenge nk'Imana uduhezagire nk'ibibondo kunda tugusengere mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Nuturabire mu ntege nke z'ababyawe n'umugore turabire mu maraso y'umwana wa Yesu Kristo maze kubwicungurwa twahawe uduha umugisha. Isaa saa sita turashaka kwitandukanya na buri kintu kimwe cyose cyo dutandukanya n'ububasha bwawe. Ni kenshi twagiye tubabaza izina ryawe mukama, ni kenshi twagiye dukomeretsa umutima wawe, tugirira ikigongo. Ni kenshi twitwaye kutabishaka, tubabarire duteturure
ongera uduha ayandi mahirwe ugaruka aho duherereye, wemere iki gicaniro tuje gucana ugiheshe umugisha. Girira ikigongo bene wacu, girira ikigongo ababyeyi bacu, girira ikigongo abo bose baciye kumbagaza mu byaha kubera impamvu zitandukanye. Abarundi n'abarundikazi tubazanye kuri iki gicaniro, imitima ibabaye, imitima itunuye, abicanyi, abasambanyi, abakiraguzi, ababeshi, imborego, n'abandi bakora ibiterasoni bituma utihanganira umwana w'umuntu, bituma utareka umwana w'umuntu ngo abeho, wonyine uhagurukira kumwica. Mukama muremyi w'ubuzima dufise, ganza kandi usabwe, izi mpundu ni izawe, aya mashina yawe, ububasha ni ubwawe, impuhwe ni izawe. Tugirire ikigongwe, udutere iteka kandi uduteturure, kugira ngo mu bitubako byose, mu biduhanamiye byose, ntihagire uwundi n'umwe aturenganura, ntihagire uwundi n'umwe atubohora, ntihagire akandi karyo turonka ko guhabwa umugisha usibye ingingo ya mwebwe butatu bweranda Mana imwe rudende. Turi ku mpande zine z'isi, dufise umutima wo kugusenga nk'umubyeyi Rukundo Kigongo. Twisengera ubwacu, dusengera ababyeyi batwibarutse, haba mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umutima. Turasengera eklesiya kumwe n'ayandi madini yose, indongozi zayo. Turasengera Uburundi kumwe n'ibindi bihugu byose, tugasengera indongozi zabwo n'ababo babo. Mukama duha umugisha uko turi abana bawe, Mukama duha amahoro. Ibicaniro tugenda ducana buri munsi, imihigo tugenda duhiga buri munsi, ukwitandukanya n'icyaha twaramaze kubigira ihame ry'ubuzima. Ba Mishayeli mu buhanuzi bwa Daniyeli baravuze ngo, biranditswe ngo twopfuma dupfa duhogwa kubaha itegeko ry'Umukama, hako dusuzuguza Imana yacu. Tugire ikigongo mve gusenga kwacu, kandi gusenga kwacu guhesha umugisha. Uyu muturuturu, iyi saha idasanzwe, tubyutse gusenga ko tuzi ko ari uganira n'ubwoko bwawe ku mugaragaro. Ganiriza imitima yacu, tubwire ijambo rishasha,
iri genekerezo rya 20 uku kwezi kwa 11 muri umwaka wa 2025 hari igicaniro cy'ubuhungiro butamenwa ducana. Ntuturekure kubera intege nke zacu, ntudutererane kubera kutamenya kwacu. Tubera ubuhungiro butamena, utubera isoko ry'ibyiza dukeneye. Ntuduterane n'inabi, ahubwo duteturishe ububasha bwawe. Duhe umugisha uko turi abana bawe, duhe umugisha ushingiye kuri iyi minsi 3 tuba tugupfukamiye. Ntitwigeze tugira ubunebwe bwo kubyukaho gusenga. Urabizi Mukama ko umubiri wacu wawuhaye intege nke, ariko umutima warawukomeje. None komeza ukongereza urukundo rwawe muri twebwe. Komeza ugaragaza umugisha mu biganza byacu, komeza ugaragaza umugisha mu ruhanga rwacu. Twaragusabye ngo turire imyenda, twaragusabye ngo turire amadeni, twaragusabye ngo turihire. Ibyo twononye tutarisuzuma ngo twisubire ko, kugira ngo ntibitugire ko ububasha muri iki gihe twahisemo cyo kugendana nawe. Hasigaye amasaha atari menshi ngo dutange urugendo rwo kugendana nawe, urugendo rw'iminsi 40. Twebwe ubwacu twisuzuma, tukaraba uko twakubabaje, tukaheza tukagusaba ikigongo. Umusabyi wawe ariko aravuga, yavuze ngo nimuze dusubire ku Mukama. Mukama turakugarutse ko n'imitima yacu yose, Mukama turakugarutse ko n'ubwenge bwacu bwose, Mukama turakugarutse ko n'amagara yacu yose. Hoseya 6:1 yaravuze ngo nkako Mukama niwe yadutabaguye, niwe niwe azodukiza. Yarakubise, none niwe azodutenga. Turabe bwiza mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, udukize, udutenge. Kiza imitima igwaye, ibabaye, itunuye, ikomeretse. Kiza imibiri irusha, ivunitse, ikomeretse. Tenga imitima itunuye, tenga imitima ibabaye, tenga imitima isuzuguritse.
tuvure Mukama, nta wundi ushobora kuvura indwara yacu, nta wundi ushobora kutubohora, ko hari inzitane z'ibisoko, hari inzitane z'ibicaniro bibi ku buzima bwacu. Niyo mpamvu duhora duhurutuka, duhora turwara, duhora twihenda, duhora twihebuye. Mukama, gira neza twebwe abasabyi bawe. Mukama, gira neza twebwe ubwoko bwawe. Waratwemereye ko nituhaza imbere yawe, waciye iminsi 2 uzodusubiza ubuzima. Ibiri raciye nyagora ko rabagiza abigeme bawe, urabegiza abasore bawe, urabegiza abarundi n'abarundikazi ku buryo bw'umwihariko, rabagiza ubwoko bwawe bwashize igicaniro cyawe muri uyu muvukano wa studio restaurant komera o Kristo ni muzima. Turazi ko Kristo agira neza byose, turazi ko icyo ashaka ari guhembura ubuzima bwacu, turazi ko inama y'ubutatu bweranda ariyo gusanga mu makuba umwana w'umuntu ikayamukuraho. Nitwihagaze ko turabanyantege nkeya, twaracumuye, twarababaje Imana yacu, twarahemukiye Imana yacu, tuje nka wa mwana w'igishishungu, twisubiyeko, twasanze hanze atabuzima buri, twisubiyeko, twasanze mu kuraguza atabuzima buri, twisubiyeko, twasanze mu busambanyi atamunezero uri, twisubiyeko, twasanze mu kaburego atabuzima, atamahoro, atakanyamuneza, ari ibigwara gusa, twisubiyeko. Twisubiye ko tugirira ikigomba. Suzuma imitima yacu duha umugisha. Ozera tubwiye ngo ku munsi ugira gatatu ngo Mukama niwe azoduhagurutsa duheze tube bazima imbere yiwe. Urakoze nyagora ku ngoma, urakoze mwami w'abantu, urakoze rutare rw'ubuzima bwacu, urakoze ko ari wowe udufasha akaboko ka karyo ukatubwira abazima ku bw'ijambo ryawe. Ibyo turabyemera tudakekereza ko hari icyo ugiye gukorera ubuzima bwacu, ukava mu kubundabunda. Aho hari iyi myenda reka tugushingire nawe, aho wakuye mu bisuzuguro bitandukanye reka tuguhayagize, aho wakuye mu bugumba niba gushingire nta bandi bareba. Ndagushimiye ku babyeyi bari barananijwe n'urubyaro, none uri kuragira neza. Ndabyemera nakekeranya ko turi mu gihe cyo guhagurutswa nawe, turi mu gihe cyo guhagurutswa n'ijambo ryawe, tutisonze idini, tutitaye ku idini. Gira ikigongo nyagora ku ngoma, werekane kuri Imana itunganye mu byo uvuga, werekane kuri Imana itunganye mu byo ikora, werekane kuri Imana itunganye mu byo yasezeranye. Uduhe umugisha.
dawe wa twese ubyagiye mu ijoro, ubuhanuzi burambwira ngo nidutegere turondere kumenya ububasha bwawe. Ubuhanuzi burambwira ngo iseruka ryawe ni ntabanduka. Seruka dukirenya guhora ku ngoma, seruka tubohoke mwami w'abantu, seruka dutete urugoye rutari rwacu, seruka duhabwe umugisha n'umugwiza, seruka duhabwe umunezero. Bibiliya twemerera ko uzoza iwacu nk'agacika mvura. Bibiliya tubwira ko uzoza iwacu nk'imvura y'agatasi ivomerera isi. Kaza urakaza neza, turakwakiriye uvomerera imitima yacu, turakwakiriye uvomerera ubutunzi bwacu, turakwakiriye ubugenga abana bacu ku buryo bw'umwihariko. Kuri uyu munsi ugira gatatu uja gusozera amasengesho y'iminsi 3 y'ugushinga umushinge wo gutabarirwamo amasengesho, kandi atwinjiza mu iminsi 40 yo kugendana nawe, utugirira neza rwose, utwitayeho. Turasabye ubwenge mu banyeshuri bacu, turasabye ubwenge mu bana bagiye kwinjira mu examen asozera iki gice cya mbere. Turazi ko umwasi agaragaza ishari ryiwe guteza ingwara n'impanuka bitandukanye ku bana b'incabwenge. Uwo mwuka turawasi, ubwo burwayi turabwasi, amashinga turayataramukije mu izina rya Yesu Kristo. Iyo mivuma turayase, tuyirandurishije umusaraba wa Yesu Kristo, kandi dutyororeshije ubwo buzima bw'abana bawe Mukama, amaraso meza ya Yesu Kristo. Tunezereze nk'abana bawe uyu munsi ugira gatatu, dukorera ibitangaza, tuje kwinjira mu ntango z'iminsi 40 twamaze gusasa imbere yawe ibigize ubuzima bwacu, ibyo dukunda, ibyo dushaka, ibyo turondera, ibyo tunyotewe, ubiduhe. Biduhe duhembuke. Abatarishyurwa mu madeni, bene Kora baravuze ngo kumara umunsi umwe babigana kumara imyaka bisumba kumara imyaka mu mahanga. Iyi minota tumaze imbere yawe ishaka kutubyarira umusaruro tugatangara. Kama duha umugisha kubw'iki gicaniro, umubavumota ku bwoko bwawe bushizeho, amashimwe abana babashizeho, ndetse n'imitwaro abana babashizeho. Uko dufise imitima itandukanye n'ubuzima butandukanye n'imibereho itandukanye, twumva umwe wese umwishyuye mu bibazo byiwe, ariko iri zamu riduhindurira amateka. Iki gicaniro
kidutandukanye n'ibisuzuguriro, kiduhuze n'ububasha bwawe. Yesu mwungeri mwiza, Yesu mukunzi w'abana, Yesu mwagazi w'Imana, Yesu wagura abantu bose ibicumuro, Yesu wowe udutunguza umutima ibyiza bitandukanye, ganza kandi usabwe. Bohora imitima yacu, randurana n'imizi bidusuzuguza, teturura ubuzima bwacu. Mutima w'Imana, mwigisha w'ijambo ry'Imana, gumiriza hanyene, komereza hanyene, tetururira hanyene. Twishikanye ku butatu bw'andi Mana imwe rudende, duhakanye Shetani n'impengamiro yayo, duhakanye ibyaha n'ibiterasoni byayo. Twemeye ko turi abana b'Imana, turi basamuragwa b'ubwami bw'ijuru, kandi twemeye ko Imana mushobora byose ariyo soko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye. Duhezagire Mukama, dukize indwara Mukama, tubohore Mukama, duteturure Mukama, turihire imyenda Mukama, tunezereze Mukama, duhe kuramba Mukama, dukuremo amahane Mukama, duhe igikundiro Mukama, duhe ubwenge Mukama, duhe ubweranda Mukama, duhe umugisha nyaguhora ku ngoma, umugisha ushingiye ku byo turiko turasengera. Hari abashaka umugisha ushingiye mu kumenya umuhamagaro wabo no kuwinjiramo neza. Hari abashaka umugisha ushingiye ku bibondo. Hari abashaka umugisha ushingiye ku kurihirwa imyenda. Hari abashaka umugisha ushingiye ku magara meza, bagendana ubugwayi runaka. Tugirire ikigongwe twese, uduhe umugisha n'umugwiza, turinde kubabara, utwagurire imbibe, dukure ku ibyonyi byose. Ubugumba turabwase, icyangiro turacase, ibisuzuguro turabyase, amadeni bitavana ko turayase, guhorana intekera ku mutwe turabyase, agahinda turakase, agahimbare turakakiriye. Tugirire ikigongo tunezereze. Maso ya Kristo nadusheho ikimenyetso cy'ubudahangarwa, tugaragare nk'abana bamutananirwa, tugaragare nk'abana bamushobora byose. Duhabwe umugisha n'umugwiza, mu izina rya Yesu Kristo turindiwe kubabara. Duhabwe ibyiza byose byagenewe abasenga Imana mu kuri no mu mutima. Turasimanuka uyu munsi, buri giterekero cy'abarozi turagitandukanije n'ubuzima bwacu. Indoto mbi turazisambuje, imibabaro turayase, agahinda turakase. Mu isi y'umwuka ni kimwe kibangabanganwa n'ikindi. Ibibi byose, imibabaro yose, indwara zose, iminaniro byose. Izaya 53 arambwira ko Kristo yabitwikorereye. Nta mpamvu yuko tubyemera ko biza ku buzima bwacu. Twitandukanije nabyo Mukama, kandi duhe umugisha uko turi abana bawe. Uduhe umugisha uko twagusenze, uduhe umugisha uko twacanye iki gicaniro, uduhe umugisha uko twashize ku mubavu mota neza, uduhe umugisha ushingiye ku mihigo yacu. Abafise icyo bagusabye, bamwe wemera za pasiporo uyu munsi, bamwe babwira ko bagiye gufata urugendo, turagusabye nyagora ku ngoma, ubabere intandaro yo guhabwa ibyo wabemereye, kandi bazogushingira intahe. Mu izina rya Yesu Kristo bahabwa umugisha n'umugwiza. Amen, amen, amina. Duhezagire Imana umutima mweranda, udukomeze kandi utugire neza. Mu izina rya Yesu Kristo turinde bakabi ku bwoko bwose, duhabwe ineza zose zikomoka mu ijuru kuko turi abana b'Imana. Amen.